Halor kaktian khasi ba Vincent H. Pala uleto bagajin persang ban pendrong yaka haka 8th schedule kelanang klan haka ba ule trailang ba David CMni bat kekenhuan imlang salang ban lom yaki data ke babiang ule penpau bahadu menta dan kumba prat ligi ktian ke barang ab ban orong haka 8th schedule ba ukarman ba kaktian khasi kala kloy lada ke sorkar pedeng kawan ra ekabil ule kenturu ke officer bat ginong mi khmat ban keran ka khasi bat garo haga jela nomor ungej bahaba em kaktian em kajat penriu kat bah halor ke election steng samoi banjir UMP jika Lok Sabha ula pentep ba kahai kaman dali klabatha ban chong jingelang kerpang hai artio banwan banjir ukurtong obala bandai kari bagajat benrio haka ba ula kedau wala bon kisamla ke bakwa ba manual badwar mereka seng ka seshim karai ke bakado nagbenta ka jingbet jong kari khasi jantia baro kawai Kamdan jinge shu kamtam ye kakten kasi the moment ba ki introduce ka bill dengan try kakten kasi kan sarung ai kini ki po di panwan ndai kala introduce ka bill ti kani ka jing ai jing itu jong ka sarkar jelahi ya kaktir khasi garu hapo ka jelahi PUE kan yarap neem ya ka kaktir khasi bakan prung po ka it schedule ka babon ki benta ki ban yarap kamtam ki exam ki prepare ka jing to prepare ko ong de im kakten im ke jaj benrio sipon ki jing yarap lada iyo ya ka recognition but kata-kata mana kini ki formula na ong yi officer bat unjuk di kepolisian ni dia ban keren nongkong hapo Meghalaya ada keten kasi pero sa spread pat ko bigile hapo parliament tala kiri recognize ka keten nila ban keren pat parliament ro keten kasi kamde tang bangin keren rek pa ba ki basngap ki di osngau in sel to in gai bangin keren kuno ki keren ko nongkong dan kan dan hi ki jing mentoy ko bon ki banta